گهدارین هێژە و عەزیزم دیسا بە هەفتوورەنە ئەمێ بەگەرن دەما زاڕۆتیا خۆ جاردن و بەحسە زاڕۆتیا خۆ بکەن چاوا جارە یەکەم ئەنسترومەنتە خۆ بە دەست خست و پەی وێرە ئەنسترومەنتە دوێم چاوا تەمبور بە دەست خست ئەزێ بەحساوێ بکەم وەک خەلەکێن دەرباس بووی دەمگوتو بوو ئەس جڤاتە بابێ خۆ فێری موزیکا کوردی بوو و دەستانên کوردی و çîrokên کوردی min wir bihîstin eşq û evîna muzîka kurdî di wê civatê de bi min re çêbû êca hêdî hêdî min texlîta bavê xwe dikir bi texlîta ew dengbêj û tembûrvan û zurnevan û kemanjenêk dihatin ê kemançê dihatin civata bavê min texlîta wan dikir dema xwe pê derbas dikir bi cana radişt bastonê bavê xwe û havê tembûrê li bikardanî û bi dengê xwe û zimanê xwe û diranê xwe min li hevdû danî û wek dengê tembûrê min dixwest derxin cana jî radyoek me hebû min deng vedikir stran guhdarî dikirin tembûr guhdarî dikir û min avayê wan dikir texlîta wan dikir yani berî ez fêrî tembûrê bibim asas ev her du destê min hevkî fêr bûn yani fersenda tembûrê çawa bikin hingî meraxa min hebû îca carekî hetarek hat gundê me çerçî nepalt firotin hejîrê heşt firotin nokê şekirî firotin heta ta û derzî firotin tûtûk jî firotin ev tûtûkên hene ber qamîşê berdevê çema çê dikirin zer bû ez jî çûm wela dinya havîn bû jî dinya germ bû ez çûm got xalê Hemed Emîn ka tûtûkekê bide min da min pif kirê deng jê hat min got çi goma cotik solê qetiyayê hebe ew zanû pere li gunda tune ne genim jî nedibir ceh jî nedisin bi pirç û bal ba bi hesin ba bi perçak sifir ba baxir ba û wê çayê solê dora hebûn qetiyan dîsa dişandin febrîqê dihelandin dîsa dikirin pêlav goma solek qetiyayê bide û law ji xwe bibe wela min jî ma ji am çêtir hebû ma piyê xwe derxist û min daye û tûtûka xwe gir tû ez hevalan çar nav min digeriyan û dema hatina malê zata malê ca min got ev çi law ولا بلورة بلورة منه تشكواني مقوم مش حمد أمين اعتار كري تبشي كري لا والله مسؤولا خداي بيلا خداي دبن نابه وحكي مرخيدي ما بزور أوشتر بيدا كربو ولا اعتار جي شوبو نما كاربو نريب بي چارتنا قبول كر بخيرا ويتو توكي ez hinkî fêrî denga bûm ew kunê wê wextê me pêlê dikirê me diliya xwe radikir me cana rast kir her ser birûtanî de me êdî ferx kir deng yani ton li gorî aqilê xwe wê çaye me êdî hingê me lê dida me hinek li gorî xwe melodî jî derdixistim û wê salê me dest pê kir ez ما بيج بزورة خوا شوم دبستاني مش براي خرجوا عبالي محمد أرن والعزيز هرن بار عمري من 8 سال يعني ازدرنك شوم دبستاني
پۆڕێ مە سفر کرد هێزێ چل خۆکم فۆرما دبستانê tune kîtab tune defter tune qelem tune çente tune pantôr tune şal tune xwekim wele diya me gumlekekî birayê min rehmetiyê Beşîr hebû sor bû sorekî wa xweşik bû milê wî jê kir û dirût ji min re edilan got ev tê vaye here mektebê û pantôrekî ji min re peyda kir ew jî bûy hawî wele min şalê xwe xwe kir û gumlekê xwe yî sor jî li xwe kir û ez çûm mektebê gelek zarok hebûn ew jî wek me bûn îca em zarokê musîka em çûn dervî gund ser rêya Mêrdîn û Qiziltepe me li wir cana me bi xara dilîst me were çola bûn an piştî dibistanê em dihatin îca rojekê em dîsa li ser rêya Mêrdîn bûn hevalê me bi xara dilîstin û min bi lûrê dixist û midîrê me di wir derbas dibe bi cîba xwe Ebdê Şimdî wele min dî sekinî ê mekteb dixwendin tirsiyan baz dan hinka hat cem min got ev bi lûra te yî tu li bi lûrê dixe bi tirkî bi garê got sibê bi lûra xwe jî bînin û xarê xwe jî bînin van xara bu baş bû sibe ez çûm bi çend xar birin bi lûra xwe bir got berê hela lêxe ma wê çayê min çi zanî deng meng jê anî îca me bi xara lîst midîr jî me re bi xara lîst yanî li gorî wê çaxê tolerans hebû û midîrê me jî Kurd bû ji Mensuriyê bû Ebdê Şimdî rehma Xwedê lê bi pir ji me hez dikir îca ê ji min mestir hepkê dihesibîn midîr çima jê hez dikin û li dibistanê ez fêrî xêzkirina şêwekarî jî bûm ji berî dibistanê li çolê me axa hûr mişayîk dikir û ya bi darik ya bi tiliya xwe şikil çê dikirin hevalê me ê gundiyê me dihatin digot law ev çî dikir û çawa xweşik çê dike ê li dibistanê jî dema ca pênûs dît û kaxet dît û reng dîtin êdî şeklê mektebê çê dikirin dar çê dikirin xanî çê dikirin mitanî malê malbatê lê nirî kêfa wan dihat piştî wê 6 meha belkî zêdetir derbas bû rokê xanimik hat û yekî din pê re bû hatin cem midîr peyivîn tu navê midîr ji bon min û Qasım Koç miracaetî midîriyeta perwerdê kiriye a Mêrdîn bon ew forma mektebê ji me re bikir û qelema bikir û deftera bikir û tişta bikir wela em li cîbkê swar kirin û em birin Mêrdîn ji ta û derzî her tişt ji me re kirî forma mektebê jî wan çaxa me jê got berdilk reş bû û yaqak spî jî dixist stê wan ew gerek ê biça dibistanê ewana mecbûr lêbûna oca saet 11 û 12 şevê ez li ser rê danîm got dikare her malê ji kêfam got erê wele ez hatim tiştê me mir ez hatim ber mezelê musîka derbas bûm wê rojê jî rehmetiya Eyşa Siroç û rehmetên û midî veşartin û
إجازة شاد در مزل در باز حياة بر مزل در باز بو حالك خراب حزار جاري قول بيري عيشيس قربانات تم تدس من هذا أشو مناف قلت نيفي شبيه تيام بريم العوت الكمام بو حاول مسألة بو وبو في بردل كامل قرك أم إيش هفشيك العاو ما أجزانم ده قولا عيشكا قري رحمة خذي لي بيركا خالين بازو شو تقول عيشكا قري وقو أمرن جموي أموي شوي شون جموي ولا ويش جانك نمردي نكر جمر درود إذا بيريكي خلكي لجير بون مرد الجور بون ويتقولي سري خويا مردروتهم يا خجي خستي خسري سبي وشو مكتبي وكركسي أنا أصل سري ولا يشيلم درزي مجي باش بون شيء وكاريا مجي باش بون مزيكا مجي باش بون لدبستاني هيدي كتم برجعوا بو سالادن عبدي شمدي شو مكتب لكيلا كاما هبو جيل قوتن يا تلب الجا أقولو مكتبة بالشف وروش هريمي دولتي أب أرمانجا قزارو كي كردا آسميلا بكن تنبكن بكن ترك عباكربو لي درفتي وي قلق در حمد تشتيوي اشكيسي دولتي بو بشابو رو تلي رادكت جلو برق برتوك دفتر بينوس قورة قوندرة تاخم جلو برق حمى ورازان خوارن بخوارن عايدي دولتي بو وقت سيستما عسكري بو ولا ما شو مدير أول قبول نكر عمري مبو 9 سال هم عمر مثلا وهم جي قنديان واي نزيكي بيقون قندي در دوره ده ولا عبيم بدو حبكي لسر عابيب وكنترولا لسر مكتبه هبو ديكك تخص دستي ما بردام الدير وأزو لا يخوا أملور قيد كري فكرة شوقا يا قول لك همبر مايو نكار نهار نقول يعني وقت عند حبسك سرفة كريبا وبين 6 زارو كي والحاصل داس بيكي ما قال لك زعمتي شاندن ايدي من ماندولين جيل ورديت من ماندولين ديت وشكا هفتي جاركي ام درزي دستين درزا موزيكي ابو عاشي وكاري ابو حبكي علمي ماندوليني ايدي مستران اللي سر در خستن متبيدا يه ماموستا قنابي حسين شاهين وجعفر شغلار تنبوراني المكتبي سلحتين ديكمان أو مالا بقى خالي بابي من أو وقتها تنبوراوي هبو أمين دال هبو أو بيشيام هبو تنبوراوي هبو تنبورت إيدي من تنبور جنيزيك في نازكر مرادشتي من خد جربان ده من التنبور جوك ماندوليني محبكي ملوديش سر در خستن ايدي من بلور نما قهد من بلوري جوانم تنبور كتي دستينا او سال درباز بو هافين براي من كار دكر انا بلديا مرديني نوها استاسيوني او نه آواد بو حسن توران ولي وياك شركة يجي صبحي ويجي بدليسي بو برايم يجي كربو وقتا شرونكي يعني كاريا وان دكر برايم كار دامن قوتو بكشي انشاعاتي مهاتا سدو بينجي ورقي تركا مكتب سيتا محتحتيلي ولا محكي دست بكر
مستياخر مقول برا بريمش مرتنبور كيف بكر شما شزان اللي خم قوس علمي ما المكتب يزانم أسفير وما وأسبكشي ما يا بالشف يا بالروز عاجز دبن زيش خر لي خم دبن ناب بريم تقول دبن ناب زناكرم مقول نكر أجي نما دارم كار بريم حساب كر جزنا شم كار 405 ورقه شو 5 ورقی تنبورك با عمو ياسين جميردين كري دوخا ويوار قالن آخر تنبور بو لي بالشب وروي ايدي من لي دخس من الخورد برجين وغدي من البرعيني لي دخس وان دمها اسفيري تنبوري بو ايدي اسكارم بيربيج اسهاتم دبستاني بالتنبور وقشت النرنا استنبولي دخن مرغوتن تشوي إزميري استنبولي پرورتا تنبولي استندي مقونا ولا من مالي خب خاص فيرهم يعني تنبور جي از خب خفيرهم بوي هاوي انسترومنتا مني يكم جي تشيبو اجازيانا چند گوتنا لسر تنبوري جوار بيجن مستران افسترانا هتلارو نسودو وحشتي وحشت تمام ما سوار وشيكر مسترانك بنابي تنبورا من او جيتيد تومار كر وبلا كر لي زيدا دنگ ندا كاليتا كاسيتي ومزيكي نبر باش بو تاني استرانا لودلو دنگ دا او جي بخيرا رحمتي بيتوجان ورشو وحمد شاه اوان خوند كيفان جيرات خوند بخيراوان او ستران مشهور بو ازي انا سترانا تنبولي جوار بيش العالم جدنگی شبکان دلی تزرابم جبوری کچکان جتو چکرین گلک وشکان سیدای تنمرم وقتی شابکان تنبوری تنبورامن شیرینیم العالمن تنبوریم تنبورامن هوارامن تنبوری تنبورامن شیرینیم العالمن تنبوریم
سر تنبورا مبوم سالا 1988 لهولندا ده آلبوما سوارو ده تومار کربو و علیکاریا کومالا می کوشکا کی و ما بلا کربو ما تنی سیست آلبوم بلا کربو سترانجی زیده نهاتن بلا کرون نهاتن ناس کرن تنی سترانا لودلو پر بلا بو او جی برگ هنرمندنا خوند و بلا کرن بتایبت حمد شاه رشو لی بتایبت رحمتي بيتو جان رحكي نهدا في استراني و استران بلاكرو مشهور بو استراني من يدن زيدا مثلا سوارو جيهات ناسكرن استراني وقت تنبوري وقال استراني دن حبسو زندان وانا زيدا نهات الناسكرن أبجي دياريا في خلكي بو بيشكشي وكر حتى خلك دن بمين كيف وقشية ده تما باش